Alléluia. Yehova madasi wana choro nouveau mosia novinye. Medi asia mabana wana choro nouveau mo. Me adasi wo ha mana choro nouveau mo novinye. Tewaba nya fola hala. Yesu baba ya khona o. Yenye Yesu yenye khola. Novinye mado agbankana ondia. Mado nkakanye pa me bien kakanye pa jogbonye na o. Tewaba amegbeto katanya fola hala. Yesu mwa to mi anwo eva be ya denye klo mi atozi ya ma eto to fifia here ma vome no vinye to wa ba mesia menye no wala hala Yesu baba ya denye klo eto ma ba wore nye klo ta hey no vinye na se goma ba ke Yesu baba e ba de nouveau katarira eye o konami ba ye trozi mi avo kola magazi kpo bana na kuti oluvomo ka azo lo bana na jesi eyama eye na khona oblibo le na nye diabava le Yesu fon come apato ma se gripo ora no minya be da chi oluwo mo eyeta Yesu afaro alo menyawa yebato tomata ibaro be ya delu ya kwa ya chobi apoluwo ko kata hayi mato nwo na lokwa awo bena amesike di mena nyala awo la lo amesike yo adiba na nye ela ba yo aya mawo nye le nya mawo nyera awo amesika ye adiba na nye nai lo amopovi sika Yehowa awo be na nye nai lo no miye eba be ya wo be na to si amejojoe amekokwe me ba be ya to hun ti o ba yo owo ila lo amesika Yehowa diba ni ya cho wola lo na cho wa mama hallelujah noviye emuye yere gba kana nye pe o agbeye ye pe kakanye sia na nye pe o ko ena nye ya pe kakana o abere sika ye ho adowo nkeke ene eba magbo e ko be na fa ya ho na o kola onyena amegoto fo me okata adora jesi doko ameskene nyela ya khona o ya khofo ma wo onye khofo de la onye ya tavaro me ba bo bela na gachi onuvo mo e ba be ya do le onuvo kata me ne na trozi yeto ne na nya ma ova viva va to vi ya haire ma vo me na afeto Yesu trobala na to ma kpo gomale jibo fi arfe ame no vinye za ya ole dimna Yesu Kristo mako ala kpo dede no le no vinye Yesu Kristo mako yo kwa dede no le no vinye mato nwo ba yo la tave ye khono ko to si to la apo dede no le Yesu Kristo me ya ta lo amesika Yeho abe edibe awo la lo na nyamema na nyamema ne kola apo dede no le Kristo Yesu me
Yema. Amesike se yo ave egbela ano dédié le Christ au maire. Amesike se yo ave gbedede la. Ye fa gbedede sikoya sekola ano dédié le Christ au Yesu maire. Nenema ole akpo dede no le Yesu Kristo me amesike se Yesu de fa gbe Yehowa mawo de fa gbe eye olo bena lesike mawo di be awo ye lo nenema la o ase fa gbe ma ano de le Kristo Yesu me no vinye maba nwuye yere kena o eye ya fa keke onye eye de fa keke onye na o bena na se Yehowa de fa gbe Koala ala no dédié le Kristo Yesu me no vinye ya to yo na ola say Yema Yesu vivilo Yesu nyolo Yesu ewo koela aveto ma boma ye ko enye fia odisia Alpha Omega goma jeje akpeluwa de ma chona abubu alimena duo la Yesua e tole lo ga chita na duo la kola bele a Yesu le ke vale e yo la to kata etane e chita le nyaya noa akpo hai divinai ba vinye le Yesu fon come on Yema ay Yesu la baba Yesu la eye esu eye su Yesu nu sia nu jila e Yesu aye kolala no vinye oh amabere nu kale ti jila kikamo nu ka jila gbe abo na Yesu mala su okula kena be oh nu kata ido Akpena Yesu. Ola sema. Hey. Hallelujah. Maunelo. Yesu nailo. Hallelujah. Maunelo no vinya baba Yesu nailo le gapopo ya me. La fisa kenele le agbanya siasem. To nyi ya to nyi o fofo papo le Yesu me. Ano de le Yesu me. Ne ko e penya le jisokola. Ano de le Yesu me. Ano de Henya tepe yenya yalo. Hallelujah. Ema de la baba onyana mi no vinye. Akpena obena le toji akpena emiano vi Joseph akpalu ye gato gbedasi atona mi tope rajijime emiano vi akpalu bedakpelo maune yo he ala bana to rajiji amala makara ibara amagero akpo mutifafa akpo aya lesikele wadudo la fimara benyabara Yehowa yo gede yo ya ufumia sikele doji kokola magalo yo neji kama novio Yesu yo do gola osia kemia ile nyaji ile ndiame maona yo novie ple ufumia kata ye wafe afari ko kata no ko ya gbogbo sike ma college o nene mole na nye Yesu tokola wafe ko ola ko ya ira ya nye Yesu tokola o avo nyata fa la no mora magavo na neko ta no viande ya
mi gaide maufa nyanyuna me nyanyu sika eye mi ayide me le agbale sika je maufa agbale sika mi yola me bibla nyanyuna me maufa nyaye le me nya me gbeto ko fa nyayo maufa gbogbo ye zamu ne ma abele sika maufa gbogbo le o ha me gbe ene mi o ha me gbe ne mi to se na maufa nya gome le sika ye o va me gbogbo a mi khone la eye mi si e pa mi se pa nya de la ye na ba mi voile Kristo Yesu me. Alléluia. Lo amesike Yehowa dibe nanye lo bena amesike Yehowa dibe awola lo embeda nyambema la bena Yehowa ya yenye mawu ifa manyenyela ye o ya be mawu Yehowa ne lokula awo amesike ye adibe ohananye na ye. Alléluia. Amekede o dinabe Yehowa no abe ame kemeo ene ejiji na meglone eme nyana bada amegero dia bana o nukata ma mo won leke yaw nukata ma mo nya ma biaw nukata ma wo nya ma ibo chichi de leke yaw lekata ma wo nya tovu le tonti leke o leke ma wo eta lolo no vinye to leke ma wo nya ma lolo e no vi male trale o ninye wo male trale la akenyo na hu amara ba ninye ma wo malolo la akenyo na hu no vinye ma volusia msiko wala enyo no masike ma wona ha ye ma ko ba enyo now enyo ejenu e ta ocho na obana na no nene ma ne na Thomas boy eye ejijira megero kwa ofo no makula onu ajikuko na ma hu eye ogura bana nukata ma mo nya ma bia abe ajovie na o leka ajovie abia bonya ma bia o no vinye megabro eye amadogwa bala nukata yata ina begba magoro wala nkumo kom wala amisi mo abia egwala ma bana ma ole kere o mla ma George na mo yata ma sia mi fa ma trosi yovo awo no vie eje wa mia kwa mi ko gbo nyire ba no no mo ne tro na mi trosi amen vava mi ka mi amgero wo kwa mi ho mi wo po akela mi ga kwa ba nu ma amanyu nye no ma ojuju ina ma ojuju na ma wo nyiro medibe ma bia ga ke we ba wo yibo medibe ma no yibo chiri alo ma no cafe ba wo yelo mitro na ma mi no ma wo jumle mi apa agbono no nu no me tam le kuku no de ya le gapufu ya me bana lo na no na nye amesike ma odibe ya wola ne ma koye amama ye na nyene. Alléluia. Alléluia. Mais dakbele wagbeta. Elle a besoin nyabada. Elle est toji gafufu yame. Ne nya yafa bola. Atom dengle tigere. Ami biara sebara nukata nya no vinya akpo gaza. Vonya mo po gaza ha. Nukata no vinya le kokofema nya nya kokofema. Nukata no vinya la nonko. Na nu ya wo enya ma nonko. Nukata no vinya la gronya ya la fi matutuba enya ma glo. Ya magbeto si ominyala mi wona no me yo kata ya de siabra mi menya ma wu tututuo ina ba nu yo ina de eji bo ma diba nde yara le ka fo ma diba mi akodo mi ayi de bibla me ya tro nya do mo po mi diba na nya mawu abe mawu subola enela mi do la jesi Yehowa fe amenyenye fa amenyenye la menya magbeto onye o ke Yehowa la ye mawu menya magbeto vi onye o ke nye mawu de ko taimi le mo se pa gbale enelia mea tabla vo eto pupu ya sire ka gbola mi bana mawu menya amegbeto onye ne waka abacho o menya amegbeto fe evi onye ne wa tro nya o de wa gblo nya ma wo eji oa de wa fonu ma wo o maha. Alléluia. Ne mi ga kponya matongbele Samuel banto etawe toku kwibla vo aseke agbobena Israel fe un seto meka abacho o mo tro anya o ela bana
menye ame wonye ne watro enya o. Alléluia. Ennemi ga ire salmo fa gbalme ha etabla bla niveau asireke pour que bla tovo ato amea. O bla fiamba na nye magble corona nye nu babla o eye nye matro nu si docho nye nu yo mela o. Yo abeta nye kokwe nye la yo anto tape kokwe nye la zireka nye mada alakpa na David o. Yo ameda alakpa na mi o. Eye ta no vinye me dibe mi akudo mi adengbele enya gbe yon tinde ya. Eye mi abia mi ariko sebanale elekae maukae mi eleke mi kpo mi afa mawado leke mawde amegbeto onye mi kpo na lo alo mawu enye mawua ma vinyo mi agado mi amegbeto gado la mi no mi afa dra o me bayi eye mi wa nu si o mele tefo eye inyatefo mo no amiamo no vi inyatefo mo onye bena esi mi tro zu Kristo to le gomejeji amela mi loa enya mi wa nu si o me le tefo ala ba mi le si bebe vie ne to gba ogba mi nya nu si o nye nu bara o hala mi na Kristo amela ha jenkole ma ofanya mi wa nu si o me le tefo amarogo ha odi amasofa le church me amarogo ha ogba potono ha si won amarogo ha ogba tono matre won amarogo ha ogba na lakpa opotono na lakpa dam ela bana ogba nye de ville Kristo me obu na bana nene mai ma wo mele onu anu kwata wo abres ko le kika mene yaka ma diba manna na nya bana ma wo no la anya chichiade bana ale sikemi le de vi me ha ba ila mi manya nde o la ne ma ke o le Kristo ma ha bana nya be mi to si Kristo to zreka alo ko mi to ko mi va dere va church re mo ko la mi ebu na bana le ke mi la gbe no kika mo ko ma ko mi aga no le Kristo amema yaka mi nya be connect to gbo na mi connect to fa gbaleta gban connect to gban to tawe to kuku yi we ke gbo bana hallelujah bana sikemele de vi mala mafuanu alo mo wanu abele die ne bo sikeme ma tozi nwutula enye de vi manu kata obu no viyen Paul kola bere elejejem egbe abe Kristo tonya tefato sikechi le gbogbo menia ma oti be atromi emi atrozu amesike dibe mi enye nai eye mi do la chi le gbogbo me mi ma gagner des vieux que le Kristo mo o elle avait des visions amesionye des viola wa igba kotona des vimanu wom amesionye des viola wa igba kotona agbeno abe des vieux ne bo mi nya bana enyala gble na mi bana ke azona mi ezu muchu eye mi nya bana enyala wo nyonu o trozi muchu o enyala fa unse sikel mala wo muchu ha trozi kaleto o abeleke connect to fa gbale agbere be sikemele de vi mala me wa no abele vie ne me fo no wa abele vie ne alakpadada amegomo soso nu ya nu makoma ko bo de mi amesa la ba mi le de vi me ye mese ma wa gomo tutu o mi gwa ba mi won de hala mi ai me de kukuna ma kwa etoke mi ele ne ma bebe ga ke manyi ne ma no rao ne nya ba nya no avo jesi no avo la enya ba nu ya nu hebo a magato to yibo kuku do ne nu he wa nyada ta ne nya ba mi trosi Kristo to la mawu enya mawu eyata o yo mi ba mi atrosi eto eyata emi anya ba mawu ya la onya magbeto vi o nya ba na waka abato o no mesika lesi eye mo tro na gbero enya mawu to ma voyide ma vola ma wa ko ba nyada ta ma di ba ma to nya ya me ma tuno bana ne mawu ya globe leke nwan lehla ne ma ono ye maobe ye wo dola nyonu ma lo dola ngutuma bana nya metohere ni la ametohe nyogale nei dana kpogbo nyire bana yoyo sike ma oto yo ere ye fa banyenye fa gbeno le ne
Yoyo sike Yehowa cho yo ere. Ye fo nyonu sike nyere. Ye fa gbe no ere nea. Yoyo sike Yehowa cho yo ere. Alo tro dem Yesu nti alo tro Yesu tore. Agbe sike Yesu dibe ya no ye no ere nea. Eya le vevere. Ela bena egbela. Mi sugbo abe Kristo to ene. Eye mi gbo abe mi nye church de la o. Eye mi gbo abe mi ya church yo me. Eye mi gbo abe mi gbo ama unya o le church yo me. Eye mi gbo abe mi wa mi ja ha le church yo me. Mi tu ase yo mi du a le church yo me. Mi du agbada le church yo me. Abe ma o do lo ene go ha. Ga kere mi abia mi ko se bana de lesike ma o di be mi no na e. Eye pa gbe mi no no ne ya. Ma wo ya ma to afa nya o. Ma wo ya ma nya me gbeto vi onye o. Bana ya gbronya sia chobe envo e ba to be o. E ya ye gbronya la eno atefe. Ne ma ke mi amesio trozi ya ma tola. Menye mi ante o mi alo ko ba mi trozi ya ma to kebo e ya e wo mi. Ba mi trozi ya ma to. E ya te ma gbo ho bana lo na nye na lo. Na nye amesike Yehowa dibe na nye na ila lo. E Yehowa na wo amema na idokui. Ne alo ye enye amesike Yehowa dibe na nye na ila. Awo bana mauke onye ihe oye be menyela hallelujah oha anye nusike gibe na nye hallelujah yo wa tok blele fe nyama bana ye fe kwenye menye yenye Abraham fe mau Jacob fe mau Isaac fe mau enye mau ma vosike ye fe komatro kenenye be gbe no vinye na o ha trosi Kristo to la oyo bana na trosi Kristo to blibo o maga tro kono bana enuka enu ya trosu bola alo ala patala alo nusika amesika mele Kristo amo wonala be na ga no ya gbo mo mi trosi maule to ma osike metro na o ma osike khogbedasi be ya ira mila ya ira to wa ye mi anye ma osike khogbedasi sikenya feto Yesu Kristo eva mi agboba ya yodomi ya dagbele miamti ya khomi le futo pasime ya demi le nouveau mera ye vanami ye ma trole fe do siketa evalo eva we ya tefe ta ejebe na kpodo ku bana ye trozi ya ma toblibo abreske dibe na nye ya tava o dore nye klotaro bana mi akpo agbe le ya mame hallelujah yo agbo nye bana menye amesike menye ye nya amesike onye troma le ya ma o yo anye amesike onye troma le ya ma o eyata nebe ma fo vila wo mi abro le viola ke podo ko abro le di la ba be nya te fe nya me o troisième abro le di le anya te fe awo abro le di nebe ma o yo be na nya abro le di la pogo nyi le be na nya abro le di a ne me nya no la maula ma donc to via to da nyine etao de miata ke ma pojijo le mi anwu ta ma dibe agbasuo mi no vai le devi me eye mi fu anfu abe de diene eye mi wa nu abe de diene eye alakpadada ekelele embia edoma hali ekelele ble bubu aula emaga nya Kristo to ke enye ame hoho ato ama hoho sikemi nye cha ye to nye ala be ma uya metro mi o mitro e be ya trozi ye to e ya ta no vinye ma dibe na trozi Yesu to le nyate feme le nute fo o me le agbono no nyeme le ma so so rame e ya ko ya tama demiaji alebana ma u fe lolo sikoto demia mebe mi anye lolo to lolo viona la bolo mana chire mi ame ne mi atom lo mi ano no ha la bana ma bolo lo ma chire ma ola ala pa ko de gale ma lo no vio ma lo ha vio ala bana lo ke o to lo na me ne ma o ma la me le ma o ke bon nukala o ke lo ma le ola ke ekelele la do litefe ke chichire la do litefe do ma vali heli la do litefe abale kuku de loba Kristo vike anya lo Kristo toke nenyela ma dibe na jesibe na ma oke yo la yo va edo kwibo bana ya trocho wo ye toblibo ala bana Yehowa metro na efenya o nwuse to meka va cho eye metro efenya o ala bana
menye ame onye na watronya o eya tani be mi ho mi tro mi ko no me yeye ma si kenye Kristo pe no me la mi tro si sigbe ma wo ne la be ta bi la ma wo mi nye la bana ke Kristo wo mi ye mi ko etoaji se e mi ko ya ji sa be ma fo ji ne la e wo mi tro si ma wo eya ta mi o ha mi ano sigbe eya ma ene me gloire le nyare me bayi bena Antiochia yo kwa Kristo tok bagbe ole Antiochia yo kwa Kristo tok bagbe ole ala bo wanka obo no agbe obo so me obo nfofo me ale pepe avec Kristo to ne e ya to yo be Kristo to me gloire le venye ma onya de mo bayi cha be onye okpo Kristo tok bagbe ko po tutu gbala Antiochia yo po le then ka le ya Syria fait edu mame le gama bayi le biba ngoli bayi eye yo bena Kristo to bu tutu bawo na ide edo fa gba le mela la po esiawo oviye e ta mala kuku de no bena ma obaye metro maula menya megbeto onye na waka abacho o eye menye amegbeto o fa vi onye na wa tro nya o amere la gbono bela ha e mawu ya la menye mawu onye ta ma tomu atronya ovaka megbeto ya atronya fa me kwa enyo nene ma manyo na na trosi ma otokola o ha maka no tronya o na trosi ma otokola o ha maka na la patamu na trosi ma otokola o ha ma no efufuru gbado na doko na trosi ma otokola nya tepere de sonko ya no enume eye gbobe la file la yo la ba pon le nuwa ne gbobe o na nela o la pon le nuwa le nuwa nene ma olema nene ma olebe nya ma ovio ma mi ma tronya o mi ma gbonya eve enya nya pe nya o ma to enku o mo wo nya pe nya o la to enku de ka nya ba enku bagba ye no o la enku bagba ye o na enku bu nye le du si bagba ye nye la na nyo maga to ba si o ta mi apo ko ngba to ala padada pele bubu o ne no jagla le mi an ba pero Kristo to o mi nye no vi yo ne le agbene matutula mawu a wo bana nusika fa ngba dole agbona avame ala be glore pe nyame tutu mi nyabana ebe yenya alpha pro omega comme je japle nuwa mawu ma vo onye eye metro na gbede o eye pe kwenye menye eve nyenye la enye da mawu awo ha na nya mesika dibe na nye eye totroma no o eye ta ye sika Mose bie bana na ye yide Israel yo gbore nya ka ya to no ma ha be maka nye ofofo ma wo ye fon kore ye wa gone bana le Mose fa gba le fe ya me etame etome na le to kuku we to ide we ni amla we atomla say bana ese Mose blo na mawu bana na me va Israel yo gbo eye me gbo na o be mi afofo fe mawu dom do de mi agbo eye obiamba na enkode ala aleke madon na o ma mawu gbo na Mose be amasi menye eye menye eye ogbo na be na ale na gbo na Israel yo enye si menye ye dom da de menye dom de ni agbo esi anye nye nkotegbe nye nkosia ji jijimo kata wayo nkosia o ye jijimo kata ayo to mavo ire mavo menye Yehowa enye menye eya konye menye amesi menye to no bele menye don dida miagbo menye Yehowa kila ga wo amesi kene ye dibe anyel na nyela yela tama wo nenema hallelujah manya wontela wodoko na maube ya nyama sike ya woni ya nyene o magbo ya wo nyalo ba nenema egba fake eya tangala kudo nuji no balare menyene ye Yehowa koma o la yone da ma toto eya tanenye ba etrosi ye tola awo amesika tu
yen to di be na nye la be yen to fo nko nye menye hallelujah ta ye ha wo amesike ye di be na nye la ya la nye nene mako amama na nye ne ye ya fa amama na nye ne you fa amama na nye ne nti fa amama na nye ne anya mankuta le amo dome la be gbo be ta emi anya mi ma ya siko ye la wo ala nyeta ovinye Yehowa la wo ala nyeta la ne o to be ya wo ere ko ya ma to wo ka siko kwa atozu fo me be Yehowa wo tala me ke ba to e ta ko nenya e ya ta no vinye lo be na tozi Yehowa to lo be na tozi Yesu to lo amesike tutu Yehowa di be na nyela lo ina wo na nyamama egbiya ne na po mawufe ayenyenye le wa gbeme bena ne wo na tozi vine ne na wo na tozi amesike ya to di be na nyene la abeleke to nyamenye ne la ne wo ha na tozi amenyenye mane a tozi amankuta la mankata fa nkume hallelujah mauna kpere nwo na kpere nyakata hu abeleke oleji gbesi agbene be mi anu nye penya se ogomesem ela bana egbefe Kristo tokero si obi yela o mino agbe mi ga lo poto la agbe barabara mo nom legede gbe pre bubu awo aso amno vi gome afufu agbonya barabara to no vi unti ano nu gome to ne kono viola jika chopo ma ejo enyo ne ma to go vi kono via to go vi kwa jika chopo ikwa ela bana alapa le lumene ela bana nuka ve hele ejimene de no via pa no via unti no vi yo maulomi maulo togo vi o me gbla gbesi agbe eya ta togo vi o no la tro de maunti blibo ne mauna ho na wo amesiketutu ye ebani adomoto se ani anyene hallelujah emi ajijo nu ma agbono ma no be nuka amama ele wom ne ya le wom ta me ya ba nyama gogo nyama to to ni fa awo manyi ne ma yo agba manyi na ne ma o ne amere to nya nu le vare mi do alo ene mi awere du nanyo elu ma le yeji ngbe to gwa ma to gwa ga le gome ikuko na amere de susu nyere bala etete ya mo ko be susu nyere kakala ke o mo lo be emenye ye o de susu atara be o ye ma to mo no ano klio bo susu nyere lo amaji de deva subo la padada le numa le mo barabaraji adamaji vo nyasiko ma adamaji o eyeji emi ade Kristo to ma gbomo no anene o Kristo to ba gbe nye nu sike nyo bera gbo ona dajira yiji o dena manye ba no amenye no vinya lo so yeta ma daji o ma ton daji o ma daji ko awo nbara ke manye Kristo to nya ta fa na so to na ta fa so musu to na fa so nyanu to na fa so holo bera holo nye no ma agbe nya ke bro le ma jaba na bro nya Kristo to manye ni mato do hakpole one ne ma o la ni madina no ma yina ne ma o le agbe nke ga mo no ma o ye le ji yin be to go yin baji eye no chaka na ma de susu nwe kwa no via agba ba ma nyenye de susu mata o ne nyama ja perenti o ne me perenti ara yingo ni kwa no ma ele mi agberem no ma ele na be Kristo to nyanya me ga de o bibo na mi egbe o eye mi chaka le mi ara ko me ile ibruso eye mi mega po me wa forma likra anigba ji o ya fo le jojojo la anigba em ka to anigba ji ton ahanu o wo wa anigba mi ya so ji faka bo ela bana o to mo fo le ko mo kwa fo ta ma to anigba nyiro la ba fo anigba le me fa fo relem o ya me relem fo anigba le relem be si agbe eni ma ka ji kusi ha le fo susu relem ba susu ka le ta no le gbe fen ka gamo ameke ma wo o to si to la susu nyo no atane nkogwe dede be no visi le de ka wo le keme onu anyo ye odina nya te foto to atolo no vio mini le fan gbedo na to ne le fon kuma bra no vi nya ya e wo amanyo ne vo cha chogodo ala se gon na enu nya te fa gbonai nya te fa mo lo na o nya te fa de china ba china de ji ke ala pa ye ngona goba ye ngona kwa e to jang e jo la fie e mata no vi mi da la pata da kle bubu ora nya de kuma ne mawu wala ske mawu di be mi no nera nya no ne ma mi ato jenu mi ato subere nya te bobo me
e mi ato ho nu gero cho ya magbo ne na jami do le mi afa gben keke o me ne mi anyo ne mi ayi awo don ne ma ne Yesu Kristo bara mi o kata mi akpo jibo fi arfe ya me la bana jibo fi arfe to go la ngba jibo ne ya le wo nyoko ala ko nyu la ngba ji eye ma ha avo adabo rata la bana yo bo ba mi ga bo ye de kwemi afisa fisika mi ayi mi ato fodo ato si mi ato ne ma wo fo nyale ma ta ni be ale ma wo makola yikato fo de ma ga fo ma to pona o no ano yi no nyu eye fo fo de ma do la bana ele me boko eye le ta pom eye le ta vlim eye le jidu na o le fi de pepe le o do fe le vi o fa gbeme le fo mo fa gbeme eye kelele ma no mi ama o kelele e so abo sambo amorobo ma ka fun ko no vi beregbero o me gbo nyama bele be abe ma fun fo kwa malola ma be la fun fo abe ma fun fo wa ke on tele nu ble loko nti tami e yan be amesio mele e ya womla wala toji me kaba ne wa po dede la ba e mala me na de papa mo e go me ga ya fo da ba meji e ta mo de kokuna mi de Kristo pon come be na mi atro anye Kristo to va va olu ma one no plemi ngeke ane nyuna mi e ma onya di le boga ke a e ya hwene ma la ba nya ole mesubo akpere mi anti e mi atomati de Kristo me e mi akpere mi anonti le gbogbo pe nya tepe me bada me se na va nya ni la bo e ya ene vivi la mi me dakpe be mi ga se e me kari ba ma un gbogbo ko akpere mi antonti ba mi atoma akpere tepe ya mi ga se ko me nyi e mi anya ma fo nyenye sigonye nya me gbeto onye o ta di bi awo mi o ha be to lu kwene ye ta cho in to lu kwina sa wo mi ataro be ya to si eto ano eme e mi akpo agbe ma vo be agbe fa vivi agbe didi be ye pa mi na mo kata le Yesu Kristo bon come ma wo na no pli o le ira o ne na bo to mi ale ko nko bedede ne na bo to na o na jeji na o ne na be gbe si agbe fe enu so no wala la ya ira na gbagba de no gere le Yesu Kristo bon come nana bana wula mana se nu evi o na kponko bedede lo fa nu si o lo o me na fo sukulu o me no na woto do ko na pass ona ho degree o wala to se amaga o na mi shore to go nyibaji ya ta ma o ko mi da du ya o me do ya ta ma o cha o sa da la filero bana vi o na ba nya me to gere to na o jina jeme na ko jijo na ka fo ma o na fia ma o fo de vi o to fe fi adi bana ma o fo le mela ma cho nu nyon faro mo la o ma va nyen nyon o cho na cho nu nyanyu ya fo mo kola enyanyu awo amanyu o cho kem na e cho fe government no they cho fe amanyenye na ma ole cho nu nyo fo de fi o me ato nu gbegbe fo de fi o mo na fo gbegbe mo kola won ato si ala padara won ato si ame fondu la la mo won ato si akele la o won ato si ame si o mo la ame penya o la bo wo fo de o me e ke ne fo ma fo nya o me ma fo de o me la won a ti gbe ma fofo e yo fo fi o ha pe fi o a wa ti gbe ma fofo e ya no fo me katagi to fi jete le ma fo me no mi akpe na o be na no toji yes nya ya o e no fi o yes kenya o so bola le ma fo dola e yo ya be Yesu yo to kaka o sa ntu ame ye ga to nya ya ri do be na akpo ya ira chume le Yesu Kristo bon come nke kele jeji no boko ne afisa ke no to la ma fa sise no ji o e ya gbogbo si o ma o don gbe na ola na aswasi o le Yesu bon come ne na jiga na kafu bon ko e sia ina dira se de nu gaga si o na ola ta e menya da se di la ejena na ma fa gbe me kafe na dira se da o po ha o ba ye ho ayira wo ete adira se o anya be da se nya te to di nere no vi ye dira se jo ame ko e menya ba ma wule do le fa gbe me no vi ya ma wule do le fa gbe to in America si ke ha nya be ye ho aye musika ya to ta akpe bra o han ka de se go me ma no la plu baba yi izade ya ka to ya gbogbo ono di reji ono bi yen e gbo nke kama le Yesu bon come amen.